ole tuna kan hmuh lai hi lunglei chan mari bazar kan ti don nge a main road ta bazar lun thei lai tak ania heng lai lunglei a chuanin heng lai hmuna hian a sir ton a hianin dor te a awma commercial center ve tak ania heng lai hi amai ro chu hei fur khuwa te nia kong hi amak deuh mai chu helai kong hi engeni a khur neu te om du riu mai kum tin mai hian helai kong phei hi siam that ngai hian a om fo mai a tu nei tu lampang te po hianin hei aya fur a dai rei deuh tur zok te po hianin siam dan ngai tu sela a thak khop inarin oma helai phei hi kan sei to angin chan mari lunglei chan mari ani exo lai ni apia lampang building var lek solai mi so hotel ono ania tin heng lai phei a hian ei chop dor te awma tin tuna mi hi kan hmu hi horticulture district horticulture office thang lampang ania hotel ono ko ta tanga thlir phei ani ve thunga ni china video ahma salampang kan khir a phei zong kan khir kha le zong tun he kan khir le net ani chu tuna om dan vel hi ania fur khuan nia tlai lampang to ania khuwa voina hian hei khuwa tur ang reng khop mai chum te po ki han enila a om helai mun hi tor om na mun te ne tin helai hi auto rickshaw stand ania hei hi SP stand anti rickshaw station ani ber mai chu helai hotel ono kot vel atanga thir ania lunglei chan mari veng ani tlai lampang ania office ho lampang te pok ania then chu then ting hianin mani in lampan te pon an vei nak lom ani kan soi tong khan helai hi chan mari veng ania lunglei a chuanin commercial center pakhat ani bia hei horticulture office opposite a hianin mizo namrun MNF sub headquarter office te oma tin engeni dor lien ve tak te tin ei chop dor te dam doi dor te po man heng lai vel bor hi